салом, тамошобинони азиз. Раҳмат, ки шумо ин барномаи маро тамошо мекунед ва фикрҳои худро баён мекунед. Яке аз тамошобинони ман хоҳиш кард, ки дар бораи дуо каме возеҳтар ба муфассал нақл кунам. барои ҳамин ками дигар боз дар бораи дуо имрӯз гап мезанем, ки дуои чӣ хел дуо кунем, ки дуои мо мустаҷоб шавад, худованд ҷавоб диҳад. дар китоби муқаддас масъалҳои Сулаймон, шоҳ Сулаймон омаданд ва дар ҳамон ҷо дар боби 18 дар боби 15 ояти 8 он ҷо гуфта мешавад, ки аз қурбонии бадкор худованд безору аз дуои росткор хурсанд. ина бинед, ки қурбонӣ чиқадар барои худо мекунам гӯяд, лекин агар нияти дил, фикри дил бад бошад, пеши даргоҳи худованд қабул намешавад. пас дуо муҳим нест, ки мо чӣ аз ёд мекунем ё ягон тарзи дуо кардан аст. Не, барои худованд муҳим аст, ки тарзи ҳаёти мо чӣ хел аст, нияти дили мо чӣ аст, фикри мо чӣ аст. ва як чизи муҳим мегӯям, ки ҳамаи одамо гунаҳкор ҳастанд ва дуои гунаҳкор даргоҳи худо қабул намешавад. дар кор аст, ки зарур аст, ки дил аввал пок шавад. ва дар зиндагии шахсии худам ман дидам, ки то дар бораи Исои Масеҳ нашунидам, то ин ки китоби инҷил хонданро сар накардам, нияти дили ман, фикрҳои ман пок нашуданд. хай дар берунӣ ман метонистам ба одамо нишон диҳам, ки одами хуб ҳастам, лекин ниятҳои ман чӣ буд? ман аз дигар кас дида беҳтар бошам, вай ба ман ҳасад барад, ё маъракаи ман беҳтар шавад, либоси ман хушрӯйтар шавад. ин ниятҳо, ки ҳама вақт аз дигар кас беҳтар бошад. ё агар ягон касро медидам, ҳасад мебурдам, ки барои чӣ аз вай чизе дорад, ки аз ман беҳтар, ё барои чӣ кори вай аз ман дида беҳтар барор мегирад. ин ниятҳои бад буданд. ва фақат ба воситаи ин, ки ман фаҳмидам, ки Исои Масеҳ барои гуноҳҳои ҳамаи одамон шуда, якумаш, ки вай аз ҷониби худо омадааст, аз осмон омад, вай аз инсон, аз падари заминӣ таваллуд нашудааст. Марьям пеши вай фаришта омад ва гуфт, ки дар шиками ту кӯдак пайдо мешавад ва ин кӯдак писари худо номида мешавад. ва барои ҳамин бо қудрати худованд дар шиками Марьям кӯдак пайдо шуд ва аз ягон инсони заминӣ вай кӯдак нест, писари худо номида шуд ва барои гуноҳҳои ҳамаи одамо мурд. барои чӣ? барои он ки якта одам ҳам пурра шариати худоро иҷро карда наметавонад ва барои ҳамин дар даргоҳи худо қабул шуда наметавонад. барои ҳамин худованд аз ҷониби худаш Исои Масеҳро равон кард, фиристод, ки ҳамин роҳро ба одамо имконият диҳад, ки одамо пеши даргоҳи вай омада қабул шуда ва бо худо барои вайҳо ҳамчун падар шавад ва мо барои вайҳо ҳамчун фарзанд шавем. вақти ин хел муносибат барпо мешавад, дил дар дили мо ҳузури худо мебиёяд ва ҳузури худо оҳиста 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 моро ёд медиҳад, ки зиндагии пок чӣ хел пеш барем. хуб, ҳамин чиз дар зиндагии ман рӯй дод. масалан, дар дурӯғгӯӣ буд дар ман дурӯғ мегуфтам ва вақте ки дурӯғ мегуфтам, боз виҷдонам он қадар азоб намекашид, чунки ман фикр мекардам, ки ман маҷбур будам, агар дурӯғ нагӯям ба зиёни худам мешуд. лекин вақте ки Исои Масеҳ дар дохили ман омад, рӯзе шуд, ки ман дурӯғ гуфтам ва баъд камтар аз ҳамун назди одаме ки ман дурӯғ гуфтам дуртар рафтам. ҳамин хел виҷдонам азоб дод. рӯҳи худованд дар даруни ман гуфт, ки ту дурӯғ гуфтӣ. гарчанди вай одам худаш нафаҳмид, ки ман дурӯғ гуфтам ва шояд ҳеҷ вақт ҳам намефаҳмид, лекин худованд нишон дод, ки ман ку мебинам, ман ҳамашро мебинам. рафта аз вай бахшиш пурс.
با همین خیل رفتم پیش امو آدم گفتم که میبخشی من دروغ گفتم، دروغ مرا میبخشی. برای اینکه عیسی مسیح میگه که هر دروغ از شیطان است، شیطان پدر دروغ ها هست. انمون دفعه و یک دفعه دیگر خداوند مرا از دروغ گفتن آگاه کرد و گفت که نه نه نه، برای کسی که دختر خدا حساب می شود دروغ گفتن نمیزبد، این دروغ گفتن درست نمی بیاید. برای همین من توبه کردم، از پیش همون آدم رفته بخشش پرسیدم و تا امروز خداوند مرا از این دروغ گفتن آزاد کرد، دیگر دروغ نمیگم. و برای همین دعای ما نه وقتی مستجاب می شود که ما یگون دورم دراز دعا میکنیم، لیکن مستجاب می شود که وقتی که طرز زندگی ما موافق خواست خدا پاک می شود. یکمش که ما تحفه بخشش گناه ها را از دست عیسی مسیح قبول میکنیم، میگیم خداوند رحمت که عیسی مسیح را برای گناه های من تو فرستادی و عیسی مسیح در کشته شد و روز سوم و زنده شد و همین چیز گناه های مرا پاک میکند و به جای گناه های من جزا دید. رحمت، من این رو قبول میکنم و اکنون میخوام که فرزند تو باشم. و یک چیز دیگر که در وقت دعا خیلی مهم است، این من حاضر میخوانم از کتاب متی. در کتاب متی همینجا باب 6 گفته می شود، عیسی مسیح خودش درس میتید. میرو من کلانتر میکنم که شما دیده توانید. میگه که وقتی که دعا میکنید با آدمان دورویه مانند نشوید. آنها در جماعت خانه یا سر کوچه ها ایستاده دعا خواندن را دوست می‌دارند تا که همه آنها را بینند. براستی به شما میگویم آنها الکی مکافات خود را گرفتند. اما هنگامی که شما دعا میخوانید به خانه‌تان در آمده در را پوشید و به پدرتان که نانمایان است دعا کنید. آنگاه پدرتان که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست به شما مکافات میدهد. دیدید مهم است که ما یکمش دانیم که دعای ما پیش خدا هست وقتی که خدا پدر برای ما حساب می شود. و دویم این است که و این امکان دارد به واسطه عیسی مسیح. و دویم این است که خدا به نیت دل ما نگاه میکند. خیلی مهم است که دعای ما برای تعریف گرفتن نباشد. میدونید بسیاری ها نیم. اگر من دعا میکنم و در نیت من دلی من فکر است که او مرا دیدند، این کس دید، فکر میکنم که من خدا پرست هستم، من خداجوی هستم. اگر این فکری من باشد پس من مکافات خود را الکی گرفتم. لیکن اگر فکر نیت من باشد که حضور من پیش خدا میبایم و با خدا گپ میزنم، پس خدا همین رو نیت دل رو میبیند و چیزهای پنهان رو، یعنی که اون چیزی که آدمو نمیبیند و میبیند و میگه این نفر پیش من آمد، این نفر میخواد که با من گپ زند، این فرزند من میخواد با من گپ زند و مکافات ما رو میدهد. پس میدونید به نیت نگاه میکند. هیچ وقت نیت نکنید که پیش آدمو خودنمایی کنیم. نیت کنیم که بازم خصوصا بهتر است که در خلوت دعا کنیم. همه وقت پیش آدمونه. اگر من در خلوت دعا نکنم، فقط پیش آدمو دعا کنم، البته دعای من پیش خدا مستجاب نمی شود. اینجا حالا سحر شد، آفتاب برآمد روی من میزنه. خب برای همین این دو چیزی مهم است که یکمش که طرز زندگی ما خیلی است که ما از دست خدا تحفه بخشش گناه ها را قبول میکنیم و حیات ما روز به روز به واسطه عیسی مسیح، به واسطه خواندن کلام خداوند، به واسطه خواندن انجیل، یعنی که به واسطه صحبت کردن با خدا پاکتر میشد، به واسطه اطاعت کردن از اون چیزی که در کتاب انجیل خداوند به ما یاد میده. و دویم این است که
дуои мо бо нияти худнамоӣ набошад, бо нияти он набошад ки одамо маро таъриф кунанд. дуои ман бояд бо нияте бошад ки ман ҳозир дар ҳузури худо мебиям ва он вақт фарқ надорад ки маро ягон кас мебинад ё намебинад. ман инро дар хилват ҳеҷ кас намебинад, лекин ман ҳамин корро мекунам. он вақт дуои мо бақувват мешавад. ва медонед то ҳамин дараҷа бақувват мешавад ки вақте ки ман дар курси панҷум мехондам дар донишгоҳ, мо бояд ҳамун соли 2000 буд. касоне буданд ки бюджет хонданд, касоне буданд ки аз рӯи шартнома пули хонданашонро дода буданд. касоне ки бюджет хонданд бояд ки 3 сол кор мекарданд, ҷое ки онҳоро равон мекард донишгоҳ. баъд ҳамин хел шуд ки ман ният доштам баъд аз тамом кардани донишгоҳ душанбе равам. дар дилам боварӣ доштам ки худованд мехост ки ман дар ҳамон ҷо барои худованд хизмат кунам. вале ман аз ҷиҳати бюджет хонда будам. бинобар ин дар моҳи сентябр дуо кардам. ҳама ҳамкурсое ки бюджет мехонданд аз якдигар мепурсиданд: ту чӣ кардӣ, ту ягон пул метиҳӣ ё ин ки ягон шинос дорӣ ё ин ки ҳамон 3 сол кор мекунӣ. ва маро вақте мепурсидам, ман мегуфтам ки ман дуо кардам. дар назари одамон, вақте одамон қудрати дуоро намедонанд, вақте ки дуо мустаҷоб намешавад, онҳо фикр мекунанд ки бечора аз ноилоҷӣ фақат аз дасташ меомадагӣ кор фақат дуо. лекин касе ки қудрати дуоро медонад ки худо пурқудрат аст ва дуои ҳамин инсон мустаҷоб мешавад, пас якум коре ки мекунад, вай дуо мекунад. ва то моҳи май ҳамин хел давом дод. ҳама чораи худро меҷуст. моҳи ба фикрам июн буд ё моҳи охири май буд. ҳамаи донишҷӯёни соли панҷумро ҷамъ карданд дар як толори калон. тақрибан 120 кас будем ва хонданд. гуфтанд ки ана ин нафар инҷа мерад, ин нафар унҷа мерад, ин нафар инҷа мерад, 3 сол кор мекунад дар ин мактаб, дар ин вилоят, дар ин ноҳия. баъд навбат ба ман расид. маро ҳам ба ноҳияи равон карданд. ҳамон ҷо боз шиштам, гуфтам: худовандо, ман медонам ки ту дуои маро шунидӣ ва иҷобат мекунӣ. як зан бархест ва гуфт ки ман як хабари хушмужда дорам барои шумоҳо ва ҳамаи шумоҳо имсол хушбахт ҳастед, чунки раисҷумҳури мо ҳамин сол қарор баровард ки ҳама дипломи худро гирад. хоҳ агар 3 сол хоҳ бюджет бошад, хоҳ бюджет набошад. ва ман ҳамин ҷо хурсанд шудам. ман гуфтам: худовандо, раҳмат, ки ҳатто ман ягон одами мешинохтагим надоштам, ягон хел шинос надоштам ва рости гап ба ҳеҷ кас пора доданӣ набудам. ва ман гуфтам: худовандо, ман фақат ба ту такя мекунам. ва бинед ки худованди бузург ҳамон сол дар дили раисҷумҳури мо эмомалӣ раҳмонов андохт ки ҳамин қарорро барорад. ва ман рафтам, пули дипломро дода, ҳамон пули коғазашро ва дипломамро гирифтам. дуоро худованд мешунавад. вақте ки мо худоро дӯст дорем ва бо нияти худнамоӣ дуо намекунем, ва вақте ки ҳаёти мо ҳаёти росткор аст, яъне ки мо аз гуноҳ озод мешавем ба воситаи тӯҳфаи Исои Масеҳ, қурбонии Исои Масеҳ, ва худо барои мо падар мешавад ва мо фарзандони худо ҳисоб мешавем. раҳмат ки барномаи маро тамошо мекунед ва илтимос, агар фикр доред, ягон савол доред, метавонед дар поёни ин видео нависед. ҳатман боз вобаста аз саволҳои шумо видеоҳои ояндаро сабт мекунем. худо дар паноҳаш нигаҳ дорад шуморо.